tani bu ngawlan awang ba ma kuki kachari ane ba jam karbi yang karo hadolanda tani bu ma constable Nagaland police post ma ngai bu hadau ba maidam ye pek se ibu nginang hangna se gma iman auyen 1963 sau de bayang we ba hadau balan ya lak si nang yang boy hadau balan sau de bayang phailan jeng no court ma hadau ba iman jeng na lai nam no lang si nang yang boy court ma hadau ba lai man yu jeng na sa hadau ba chat pli hadau ba lan jeng na sa ye halak sa ibu nginang iman da hadau ba maidam ye pek bu nginang tau ba police te pelak ma wang peng pan ma tat wa wang peng tawan pe ma tat i ba da bu ka dalan pelak si bu nginang teman pek wat tribe klanda class 6 tengui class 6 pasang pe yalak si nginang ane ba jam no hadau ba advanced tribe se hadau ba indigenous tribe land ba class tat pasang bailan yalak sa ibu nginang yang hadau ba tang ma seng bu ya hu hadau ba ma seng hu inquiry na meng hu ma tau hadau ba jeng phone screen man number ho balak tau da post na meng tau da cham stop na meng hadau ba bu copy yang phone na meng ngau bu inquiry na meng bu okla hayang auyen NBSC exam prepare na meng bu ngokama hadau ba coaching halak jeng na sa hadau ba university lana ibua emana kada taban the 100% scholarship halak se ngorang hadau ba da apply na meng ho balana apply na meng ya sa hadau ba China tamang siang hadau ba apply na meng khanga apply na meng khanga silak hadau ba helpline number hadau taw phone ma screen ma number ho balak hadau stop na meng pa cham post na meng hadau ba numan copy yang phone na meng ngaw sa bu okla registration start na meng bua 60 October tarik wok ma hadau ba registration start na meng bu meng lak se ipung inang siang scholarship test hadau ba maya sina oklak tia sina nyana sang lai bu hadau ba iman test na meng bu tet ta phem ni October 5 hadau ba ngolak se bung inang hadau ba tenang 2025 wang meng ma ane ba result of scholarship hadau ba scholarship result la no tet ta phem nga October 2025 hadau ba test result ngai lak se ibung inang mani timabo ma bawlak ngawlan ja hadau ba phone tukan da customer ni ngoi ba yang customer cha phai phone tukan malek pa ngaw ngo wan da hadau ba customer ki ba yang naw si cha phone yum ma ya bung inang taw photo ma ho phalak hadau ba da no manu le ya ngai nim ni ha ki u sawana tukan li ma pharmacy lan man hoi hadau ba CC camera ngang nang taw jeng na sa hadau ba li dang ma kan deng lak jeng na sa mulanda China tam nang ki chuat wan sem balan na hadau ba wai wang ye kai lak wang yang wang yi lai bu hadau ba chuat wan sem bulan na hadau teman na ka dok lo wai kai lak yang se ibu men emana ibu nyui jeng anu district chat manlan e ho phanang mai chaya Kefri Kohima parent tunsang hayang mokok chong hadau ba district nga da wai kai lak siang ngonang alau ba district lan do kai nok si bungonang tau jeng na sa imana hadau ba chuat wan sem bulana yang yan hai no ka ji ekok ta kem lak kan deng ya sa hadau ba imana hadau ba kan deng lak ngau i tampu nginang NSI TCL lana naka sokali ibu ngau ye chai ba iman kuisi de lam leng mu jeng na sa hadau ba foreign road Kohima tu timabo i ba ma sa meng lam mo ni je se lam meng bu nginang tau da teman deputy chief minister tia seleng hadau ba dang ma e mong de mai ba ngau bu nginang siang a jam no tisima ba ga ong
New Land mà bù tí xí mà bà có ong yang quỳ mà đâu ngồi lạc lâm hà đâu bà lâm yung may lưng tại lạc yang sa tia sa lên cái ibung nang hà đâu bà Poland mong hâm lạc cái chế hà đâu bà lâm mô alo bà có bắt cái bay bà lâm hà đâu bà lâm mô may lưng lạc yang sa hà đâu bà đó hà đâu bà uống bung yang sa tia sa lên cái ibung nang yang ngày bang 2026 March aje mà April sau đó hà đâu bà lâm số lạc sa hà đâu bà tâm an chừng Deputy CM tia sa lên hà đâu bà ngau tambu nginang New Land TC kaya New Land ngobu hà đâu bà solar plant si mà solar panel đâu wang he mà charge lắc khâu ki bu chan khâu ki bu ye chi mà hà đâu ye sang ban chừng này nang takap ki bu hà đâu bà ngon nang hà đâu bà ma bu ang yang phải nuôi đó permission ye nang ba hà đâu bà nuôi đó cả ta ye bay lắc chừng này sa hà đâu bà New Land TC kaya hà đâu bà nhâm sâu bu ngau ibu chain dam nang hà đâu bà solar panel ma ngo bu nyoya yonga electric voltage loibu eu hado ba wang a ki bu hai ngonang se nang siang a jam no ngau ye chai ba hado ba nyoy da kuisi do kem yong ulan da strict action ya laksa e bu nginang tau jeng na sa New Land ngo bu taman konyak sembai halan pa jelan kan deng yang ha ke unyoy de ye pelak jeng na sa hado ba oma China tamnang Assam government launched the Mengbua third edition Orondoi Sibu mission cha launch the Menge hatoba mission kaya hatoba scheme kaya mabu Nyunglanda lap tolak Sibu ngonang hatoba Assam Butima Hasau Sibu district hatoba district mengobu Nyungland 26,790 Nyung the lekeng chama haja khoi tijaban phalak se bung nginang Assam sokali kaya Mizoram ngobu opposition party Mizo National Front se nang MNF se nang iman party da hadoba party kaya hadoba Mizoram kilometer khoja dangoi lam langlak hadoba ma forest land jeng clearance se nang ba hadoba lam Sokali central government kusi te lunglak si bungi yang hadaw ba opposition party hadaw ba da strongly oppose na meng bungi nang against na meng bungi nang siang hadaw ba jeng na sa hadaw ba da against na meng protest na meng 29 taphem October taphem tu ni hadaw ba jeng na Mizoram lanja polak sa hadaw ba opposition party kaya hakia China tampung nginang Donald Trump White House mà hadaw ba agent 80 teplija tetat hadaw ba birthday celebrate na mengbu hisap ta hadaw ba White House mà UFC winner tam laksi wonginang siang hadaw ba record break na meng laksi wonginang hadaw ma greatest fight siang kada jembu nyei jemlak sa Amerika sokali kaya hakia chanbu yonginang hadaw ba 80 hiu ba birthday hadaw ba ma hadaw ba White House ma hadaw ba America president ngobu nok te ibung nang White House sa hadaw ba White House ma hadaw ba UFC bulak sa ibu hadaw ba China tamnang hadaw ba niya 14 June 2026 ma hadaw ba agent birthday ma ge UFC White House ma bulak sa ibu China tamnang Russia President Putin wa 5,000 square kilometer hakia Ukraine abu ni ya okyang ki se inang hayang poi Putin ne ibua hadaw long range missile hadaw ambu America ma ya la kai hadaw ba ya yang kep ya boy Russia da effect na yemeng laksa Putin na yong wong nang ngau bu hadaw ba China tamnang ani tau phai ma Trump Donald Trump ibua Ukraine na hadaw Tomahawk sibu missile 2,500 km tayang phupok missile hadaw ba Tomahawk semen bu hadaw ba Tomahawk missile America da Ukraine la na yuyang ge hadaw ba ma USA la na America la na phama se chan ngoyang ge hayang boy tani Donald Trump Ukraine landa tongpo hadaw ba missile kaya toman de yuyang anuman na hangka sirak hadaw ba iba
tàu phải nắc sẽ hay phalak sa hada ba Donald Trump mai ibung inang siang ajam no yuk Russia President Putin ibwa hada ba tomahawk missile Ukraine da phakama Russia hai America iba ma relation yonga meng bu ngai laksa e haki nyam sau bu nginang